Srećate se, ja vratih, pa sam vidio. A šteta. Mogli smo biti u talu. Valja. Znači, stali smo na 13%. Udore, a gdje je poruka? Kod Fike. Joj, šta je čuva kad smo je svi pročitali? Eliminisat ćemo ga. A šta bi to moglo da znači? Za Gary Coopera znamo. Ali Fred Zinnemann? Gary Cooper i Fred Zinnemann. Šta li to znači? Književnik nije garant. Ma znam, ali ti završila tu svjetsku književnost, a engleski jezik, brate. Ostao mi još jedan ispit, nije to bitno. Znam, ali morala si učiti anglosaksonsku književnost. Ja sam, ali moj Koljević nije Makoš. Nije Nikola, ali Sveto, brate. Ti si čitala knjiga tih, realno, egzaktno, morala si čitati u slobodnom vremenu. Kaže ja njemu, Žak, furaj ti sam za Pariz, srebra ostaje ovdje. Šta ćemo mi sa djetetom? Lako će, ja se djetetom ne beri ti brigu. Ja ovdje imam sve. Imam more, imam čemprese, imam škampe, imam sunce. Sunci! Gary, Fred Zinnemann, jebovu majku. Koliko je sati? 10:30. 10:30. Odlično, imamo vremena. Ma što ja čučam ovaj bombon čitav dan? Tu jebem ti bombon.